Abarisa nabagira ngo enjure mazire shahine rukugwa omutunga gwashuma biduba byabo byejura ebyenyanja byashuma mbishara ngo nkitangarize munonga no kushasha tusasire tukamusente zitu ezimwe nezaroni nabamwe mbaza kutukoma aga nankegeze zo kuraponze zo kureba almost tube twine mitware bineceka y'ibyenyanja kandi biyeryo mu size yahika rwagati y'enkumishatu na n'enkumisaha nkumina tube tubarira musente ka tube twinemere already tube twastokingire. Abarisa nabajango mu project age babe batire musente zuru kurenga mu miliyoni 5 kandi zimwe nezaroni tukatandika ikibine kikumara hibura yemirimo okwetoro mu district ya Kyegegwa no kwikomu mu district zindi generally mu ihanga ryone ahitukira abdubebi amizi gabire gatanikire kucendera konke binyanja bitarumu kandi abebembezi bashabere ngo abantu babyara obunyatsi okutangira emitunga okutare binyanja byabo ebinyanje bifire emitwaro 2 n'ekifeka nemere turi kubiparking okubireto mu maziba bikatwara miliyoni 5 so kandi ne yesa hende kugambira ebinyanja byona omutungo gwizire okutaho project nigubaso kuba gutwire ebinyanja byona twetagejura konkanjura mukerekegweriremu ejo yateganisha munonga hato mukira ka season naka kejo hitari kiri kugwa twaferirwa abana bari kuterwa niyo kuba basha tubishomero rumwe nano ndijo korwa mu cweke kindi ece kiri kimanyisaki nikibasa ngo abantu twana tushebe kwani twerinda tuguma turi kumanya ngo season yanjura kuyakwija hinde cyakobasa kubande cikorwa bitobwe cikorwa kita twatubyire mitika tubyire na nibinyasi. District ya Kyegegwa ni mwahariye ezitine mugera ninga shenyanja ahiba kubasa kwihebye inyanja kandi kurya ha Chenyanja mu Kyegegwa nobo cihiro mu kidiba ninga ochiyaheru ya district. Gasha kwa Philip Marangira.